Evo, sa mnom u društvu je velika zvijezda, svjetska zvijezda, filmska zvijezda, kazališna zvijezda. Ja vjerujem da ga svi dobro poznajete, gospodin Rade Šerbedžija. Dobro došli u Dubrovnik. Hvala vam, hvala. Kako vam je u Dubrovniku? Je li vas vežu neke posebne uspomene za Dubrovnik? Naravno da vežu. Uz svaki grad u kojem sam živio vežu me uspomene. Uz Dubrovnik specijalne. Dubrovnik je, kao što svi znademo, bio, vjerujem da jest još uvijek, ali je bio najsvjetlija pozornica u tim prostorima u kojima smo živjeli, tako da sam imao sreće dodirivati ta čarobna svjetla izbliza. Evo, dan danas se mnogi sjećaju vašeg Hamleta. Koje je to godine točno bilo? 74. Da, 74. godine smo ga napravili. Evo, mnogi Dubrovčani zaista uvijek vas povezuju s Hamletom i kažu nikad više Hamlet poslije Rade nije bio Hamlet. Pa to je uvijek tako, mislim, ti što govore, to je vjerojatno moja generacija ili možda stariji malo, koji su tada gledali teatar drugim očima. Svijet se mijenja, život se mijenja, ukusi se mijenjaju, tako da to spada u kako je pojmove nostalgije. Evo, slovite i danas, a i slovili ste onda kao najzgodniji glumac koji je postojao na prostorima bivše države, to barem kažu svi stari, a i mi mlađi koji smo vas gledali kad smo bili djeca. Kako ste se u stvari nosili s tim svojim seksapilom? Je li bilo puno obožavateljica oko vas? Pa onda vam kažem jednu stvar. Sad ste me stvarno uhvatili u nečem o čem ja stvarno nikad nisam razmišljao i ne razmišljam. Kad sam se bavio i životom i teatrom, bavio sam se tako da ne razmišljam o stvarima, nego sam skakao u vodu i živio život punim plućima ili radio teatar ili film ili bilo koju umjetnost koju sam radio punim plućima. Lično mislim da ne spadam u te, kao što kažete vi, tako neke privlačne muškarce ili ne znam šta. To su ovi moji prijatelji, Frano Lasić recimo, on je zgodan muškarac, ili Goran Višnjić i tako dalje. Ja sam više, kako da kažem, ako recimo po nečem bio i nekom energijom recimo, što je odlika nas malo ružnjikavih. Ne bi se baš rekao. Imate strašnu jednu karizmu koja se u stvari održala dugi niz godina. Je li nju nečim nadopunjujete, nadograđujete ili to jednostavno je nepresušan izvor koji iz vas negdje izvire? Gledam mog oca, znate, 94 godine ima. Ima čovjek 94 godine. Još uvijek pravi vježbe jutarnje u malom stanu između kuhinjskih elemenata. Digne se na ruke, noge ovako stavi, ispravi ove stvari. Onda ima onaj Miroslav Cerar vježbe na konj sa hvataljkama, ide 20-ak puta i napravi doskok. Tako da ima neka genetika tu lička, jaki korijeni. I živite u Los Angelesu. Kako je biti tamo među zvijezdama? Evo, to nas strašno zanima. Mi samo čitamo o celebritima u novinama. Kako je u stvari biti celebrity? Jer vi zaista jeste celebrity. Toliko puno filmova koje ste snimili, s toliko poznatih ljudi ste radili, vi ste u stvari jedan od njih. Pa da vam kažem ovako, ja se ne guram da se družim sa poznatim glumcima ili režiserima ili producentima, iako sam dobar s mnogima od njih, ali ja više volim se družiti s našim svijetom, našom rajom, ili sa Amerikancima koji ne spadaju u tu kategoriju važnih nekih poznatih faca, ali su strašno interesantni. Recimo, ima mnogo veza, na primjer, sa intelektualcima u Americi. I to baš što je vrlo dragocjeno u jednoj Americi pronaći ljude koji su ljevičari.
kad kažem ljevičari, da me se krivo ne shvati, mislim negdje socijalisti, demokrate, što je vrlo važno u jednom tako velikom potrošačkom, užasnom jednom kapitalističkom svijetu kao što je Amerika i okrutnom, jel? Pronaći takve neke ljude svjetlog duha poput Susan Sontag i takvih ljudi. Tako ja se volim družiti s takvom vrstom ljudi. Je li razmišljate o povratku ili je Amerika konačno odredište? Pa ja ne razmišljam o povratku jer ja nisam nikud odavde ni otišao. Svijet je tako mali da je to zapravo sve isto. To je sve jedno malo more, jedna mala planina i sve je to preletivo. Evo, neki dan sam išao u Kanadu usred moje sezone brijunske. Trebao sam otići na 4 dana u Kanadu jer sam 2 dana snimao. Trebao sam snimiti 2 scene sa ovom lijepom mladom glumicom, Jessica Alba se zove, s kojom sam napravio svoj zadnji film. Sam snimao, ja sam igrao jednog dirigenta, a ona igrala mladu violinisticu koja slijepi. I onda su, kad su smontirali film, onda su htjeli još dodati 2 scene između nas dvoje. Tako da sam išao da to snimim. Jedan dan sam otputovao, došao tamo, onda sam imao probu, onda sam snimao i 4. dan se vratio i bio sam na Brijunima na 918. da gledam 4. predstavu. Da, zaista je svijet mali. Hoću vas pitati, kako ste se osjećali jednog dana kad ste doznali da ćete postati djed? Pa kako sam se osjećao? Pa divno zapravo. Divno, jer je, mislim, to je tako neko uzbuđenje od moje Lucije dobiti neko dijete, od te male moje Lucije koja je sada žena postala i dobiti neko malo stvorenje. Ja se veselim svemu, svakom biću novom. Ja užasno volim djecu i uopće volim ljude. I čak i kad nisu moja krv i meso, volim biti djed, recimo. Ako hoćete, mogu biti vaš stric. Ja volim jednostavno, volim ljude. Tako da se veselim tom malom čovjeku.